Reka twongere tubasuhuze cyane rero tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye, abatwumva ro muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika, abatwumva muri ku mugabane wa Asia, ndetse yewe n'abatwumva muri ku mugabane wa Oceania. Reka mwese tubifurize kugubwa neza, ari nako kandi tubaha ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu, tukaturi tariki 28 z'ukwezi rero kwa gatatu umwaka wa 2025. Muri iki gitondo turazindutse n'ubundi nk'ibisanzwe tuje kubagezaho amakuru agezweho. Amakuru yacu ngira ngo murabizi ko abagenda yibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukibanda cyane kuri iyi ntambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara rero ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tutibagiwe n'abambari bacyo harimo imitwe yitwaje intwaro yakubiwe mu kiswe ngo ni Wazalendo, hakaba rero harimo imitwe nka FDLR, ndetse yewe tutibagiwe n'ingabo z'abarundi nazo ziri muri uru rugamba. Ya masaha rero ndagira ngo munyemerere ku munsi w'ejo nibwo twabreakinze inkuru tubabwira ko hari indege imaze kuraswa. Iyi ndege ikaba yararasiwe hano ku kibuga cya Kigoma. Amakuru arambuye byose ro nkuko ne basezeranije ko ndibuze kugenda mbituzuzanya, nkaza kuza mbazane icyitwa idonido muri aya masaha. Munyemerere ko mbazane ukuri, mbazane uko ku munsi w'ejo byagenze, ndetse nkaza kubabwira n'isaha byabereye. Abaguye muri iyi ndege ndaza kubabwira, ndetse n'impamvu iyi ndege FARDC yayirashe, byose ro biri mu byo ngiye kuza kugenda mbabwira muri amasaha. Muri iki gitondo n'ubundi hano muri Warikare umuriro watse, noneho umuriro urimo uraka byo ku rwego rwo hejuru. Urugamba rwabaye urugamba, imirwano yaciye ibintu. Ese iyi mirwano iri kubera hehe, bimeze bite? Nabyo biri mu byo tugiye kugenda tugarukaho. Turaza gusimbukira muri Sud Kivu, naho mu by'ukuri ku munsi w'ejo habaye imirwano hano muri Kamanyora, habaye imirwano ndetse ikaba ari imirwano yabaye mu gihe kingana n'isa, ndetse iba imirwano ikomeye cyane. Gusa uruhande rumwe rukarwaje kwatakariza abasirikare benshi. Ese byabereye hehe, byatangiye bite? Byose rero makuru ndibuze kugenda mbagezaho. Hanyuma mu gihugu cy'Ububirigi ibintu bikomeje kugenda bizamba, barimo kugenda bavananwamo. Bamwe bati twohereje abasirikare, abandi bati nta basirikare twohereje, usibye abangaba nibo twohereje. Barimo kugenda basubirikanyamo. Ku muri iyi nshuro turaje tubabwire ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa hano muri iki gihugu cy'Ububirigi ku bigendanye n'abasirikare. Bivuga ko ngo bohereje aba special force cyangwa se abakomando, ndetse n'ibifaru byinshi ndetse n'ibikoresho baje kurwana hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nabyo biri mu byo tugomba kugenda tubagezaho. Icyo usabwa rero ni ukubana natwe, ugakanda kuri subscribe, ugakanda no kunzogera, kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uba number 1 mu kubona inkuru. Turaza kugaruka mu mujyi wa Goma rero, naho amasasu yongeye kurara avuga. Aya masasu rero yavugiraga he? Byose rero turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma kandi turi buze kwakira ku murongo umutarama n'ubundi Vincent, twinjirane muri ya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuba tugenda tureba ibiri kuvuga mu bihugu bigiye bitandukanye. Mbere yuko dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye, birumvikana, reka kubanga bw'ibyuma banze badushiriremo mu by'ukuri publicité, ubundi noneho barakubwira bati roho nzima rwose mu buzima. Icyo bisobanuye nuko rwose ugomba kugira ute kwiyitaho, ubundi ibintu bikagenda neza. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.
Yes, reka makuru yacu rero mu buryo burambuye tuyahere hano muri teritwari ya Warikare. Ntekereza ko buri wese udukurikiye yakwifuza ko ari hano muri iyi teritwari ya Warikare duhera, dore ko ari teritwari ku munsi w'ejo yabarimo kuvugamo amakuru menshi ajya atandukanye, ndetse no muri iki gitondo ikaba ibyukiyemo imirwano. Sinzi rero niba turi buhere ku mirwano cyangwa tugahera kuri ya ndege yarashwe ku munsi w'ejo, ariko nge ku bwanjye numva twahera kuri iyi ndege tukakivo tugahita twinjira mu mirwano iramutse muri iki gitondo. Amakuru atugeraho cyangwa se atugeraho nuko imirwano yamaze kuba igenda ica ibintu. Amakuru tubafitiye nuko ku munsi w'ejo nitwe twabreakinze tubabwira ko indege ya M23 irashwe. Impamvu rero mu by'ukuri iyi ndege umuntu wese wabazaga hano muri aka gace cyangwa se muri teritwari ya Warikare uri hariya hafi hari kubera urugamba, yakubwiraga ko iyi ndege irashwe ari ya barwanyi ba M23. Ibi bikarero byanagiye bihwiswa cyane na Wazalendo ndetse na FARDC bari bamaze gutikura cyangwa se kurasa iyi ndege, bityo rero batangira kugenda basensibiliza cyangwa se bavuga ko barashe habayeho ko barasa indege ya M23. Mu kiganiro nabagejeho ku munsi w'ejo nababwiye nti nubundi nicyo cyerekezo ndimo ndagenda nshakisha amakuru, ndaza kuba idoni tuza kugaruka mu kiganiro kirambuye. Ntabwo twigeze rero tubona umwanya nimugoroba mutwihanganire, ariko muri amasaha ikitugaruye no guca impaka cyangwa se no kugenda tubabwira amakuru y'ukuri nabyo birimo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, iyi ndege yari ku kibuga cya Kigoma ku munsi w'ejo ku isaha 5 nibwo iyi ndege yarashwe, iraswa mu by'ukuri na FARDC. Iyi ndege ikaba yaraguyemo abazungu bagera kuri 2 ndetse n'abirabura 5. Ni indege barashe bavuga ko iyi ndege ngo iherutse ngo niyo yatwaye General Gaceri, donc ngo M23 ngo iyifashisha nka ambulance itwara inkomere ziva hano muri iki hano muri Warikare ngo zikabajyana, irandege ngo ikabajyana mu Rwanda nyine ku kibuga cy'Ikanombe ngo bakitabwaho, ndetse bakanavuga ko ngo ariyo yanatwaye General Gaceri ngo ubwo yaraswaga n'uyu mutwe wa n'uyu mutwe udasanzwe w'Ababirigi uri kugaba ibitero wifashishije izi ndege zitagira abapilote ngo nizo zarashe General Gaceri, hanyuma ngarakomereka ngo irandege ngo niyo nubundi ngo yamutwaye imujyana i Kigali. Ayo ni amagambo yatangazwaga ku munsi w'ejo na Wazalendo bagenda basensibiliza mu baturage ba hano muri teritwari ya Warikare. Abaturage rero nabo niko bahise batangira kugenda bahwiswa ayo makuru, bagenda bavuga ko iyo ndege yarashwe, batangira guheraho banagenda bavuga bati ni indege ya M23. Ariko amakuru namenye atariho ivumbi nuko iyi ndege aba barashwe niba barwiyemeza mirimo. Murabizi ko hano harimo ibinombe byinshi bicukura amabuye y'agaciro. Iyi ndege rero ni yabo, nibo mu by'ukuri barimo kugena n'ubundi ibyo bikorwa byabo. Abenshi baravuga bati niba M23 yarahageze ikaba itahohotera cyangwa se ngo ibe yabuza umuturage kubaho uko ariho ndetse nuko ashaka, natwe gahunda zacu cyangwa se akazi kacu kabitarigeze igahagarika, turakomeza dukore. Abo rero nibo bari muri ako kazi kabo. Urumva hari imari bari bashobora kuba bavanye hariya bagiye kwitsukana, kwidukana, kwigurukana, bayijyana wenda nko mu yindi ntara runaka. Ejo FARDC bagire gutyo, ubwo urumva bari banarake baravuga bati nta kuntu bakorera mu bice birimo umwanzi, biza gutuma rero iyi ndege bayirasa. Nkuko amakuru arimo aratugeraho aravuga ko mu kurasa iyi ndege abaturage 2 abazungu 2 bahise bahasiga ubuzima, abandi basivile bagera kuri 5 bari muri iyi ndege. Urubwo urumva nibo bari gutunda cyangwa se gupakira ibyo bintu, nibo bahise bahasiga ubuzima. Kuri kote ya FARDC bakavuga ko ngo ari kubera ko ngo yari indege itwara ngo inkomere za M23 izijyana hano nyine Ikanombe iki mu Rwanda Kigali. Bakavuga ko ngo aba barashwe ngo ari inkomere n'ubundi ngo zari zakomeretse ngo ndetse ngo nta n'uwarokotse, kuko ngo ni inkomere zari zakomerekeye nyine hara ku rugamba hara muri Warikare. Iyi ndege yagombaga kugira ute yari itwaye, yari igiye kujyana mu by'ukuri ijyana hano mu Rwanda. Izi nizo nkuru ziri gutraininga cyangwa se nibyo ari kugenda bavuga ku marezo sosiyo. Ariko ukuri kuriho nuko iyi ndege ni aya masosiyete icukura amabuye y'agaciro hano muri teritwari ya Warikare, ni y'abazungu. Ariyo mpamvu ushobora no kuza kumva ibintu bikaze
bikaba byafata indi ntera. Gusa icyiza nuko izi ngabo za FARDC zahise zibyigamba. Iyo bataza no kubyigamba byari kuba ibindi kuko byanashoboka ko bari kuvuga ngo ni M23 bagombaga no kuba barasa barangiza bakabishyira kuri M23. Abo banyamahanga ugasanga nyine nk'ibyo bihugu biri kuvuga ngo M23 yabiciye abantu, ariko kuba bahise batangira kubyigamba bo ubwo bazarendo barahise babyigamba. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ibingibi nyine n'ubundi ntakuka bidasubirwaho ni byakozwe n'iki gisirikare cyangwa se n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'izi ngabo zabo. Ubu tuvugana rero sasa, reka nkubwire ko ku munsi w'ejo bakimara gukoza ku gati mu ntozi, niko twabivuga bakoze ku mugara w'intare rwose ziryamye, ni nabwo M23 yese noneho ihagurutse ubundi bayirasaga yo ntisubize. Donc yo bayirasaga iri kwiprotectinga gusa ntisubize. Donc barasaga yo igashaka ubwishi kajya muri cover ikikavaringa cyo bista ngo ni self defense, bakirinda bo ubwabo. Ariko noneho kuri inshuro ku munsi w'ejo bahise noneho bahita batangira ibikorwa byo kwataka, aho imirwano kuva ku munsi w'ejo yari yaciye ibintu hano muri teritwari ya Warikare, ndetse bakakubwira ko na hano ahangaha bita ngo ni hari kubera imirwano muri iki gitondo. Imirwano irimo irabera ahantu bita Tebero. Ahantu bita Tebero niho harimo harabera urugamba, ndetse rukaba ari urugamba rukomeye cyane, urugamba rukomeye cyane. Kandebe agace kari kuberamo imirwano, urugamba rurimo rurabera ahantu bita Tebero. Aha rero Tebero hari umuhanda, Itebero hari umuhanda munini cyane. Uyu muhanda ukaba uhuza umuhanda wa Tebero ukaba ari umuhanda uriho akaba ari umuhanda ukomeza iyo za Kisangani. Niho rero urugamba ruri rukomeye, ndetse ngo M23 ngo ikaba yamaze gufunga n'uyu muhanda ugana hano za Tebero. Niho hantu unavuga mu by'ukuri habyuke imirwano, ikaba ndetse ngo ari imirwano irifite imbaraga nyinshi cyane, cyangwa se ifite tension iri ku rwego rwo hejuru, ndetse ngo aho iyi mirwano imaze kugwamo n'abazarendo batari bake. Iyi ni imirwano my friend imaze kugwamo abazarendo batari bake, kuko mu makuru mfite nuko ngo indege doke ngo imodoka zirimo kugenda zitunda inkomere za FARDC ndetse n'iyi coalition barimo kugenda barasirwa hano ku rugamba ruri kubera muri iki gice, cyangwa se hano muri izi nce za Tebero. Urugamba rero rukaba rukomeje kugenda ruca ibintu hano muri iyi teritwari nkuko amakuru arimo kugenda abigarukaho. So ibyiyo ndegera nuko bimeze. Ubwo andi makuru hano muri Warikare turaza gukomeza tuyagarukaho, munyemerera ahubwo duhite twerekeza no mu zindi axe. Amakuru yacu n'ubundi reka tuhere cyangwa se duhite tugaruka hano muri Sud Kivu. Aha naho ku munsi w'ejo hakaba harabereye urugamba rukomeye cyane. Tunyarukire hano muri Sud Kivu, ejo hakaba harabaye urugamba rukomeye cyane. N'imirwano rero yarwanwe cyangwa se n'ibitero byagabwe na wazarendo bari bayobowe n'uwitwa ngo ni General Kamama. Uyu General Kamama rero niwe uri kugaba cyangwa se n'ufite operation mu biganza bye hano muri Sud Kivu. Aho rero uyu mugabo yamanukanye n'abasore be, ariko none bakaba bari batangiye kwigamba ko ngo bagiye gukuramo, ngo bagiye gukora ngo ibyananiye FARDC hano muri za urumva ni hano muri za Kamanyora. Baravuga bati niba FARDC barananiwe gukuramo Kamanyora, reka noneho duhite twataka iyi Kamanyora tugende tuyikuremo. Bityo rero batangiza igitero cyaturutse ahantu bita ngo ni Sange, niho baturuka hanga nyine baza hano muri Kamanyora kugaba ibitero cyangwa se kurwana. Gusa basanga intare za Saramwe n'ubundi nazo zari zamaze kumenya amakuru zirabiteguye. Hanyuma rero mu by'ukuri mu gihe bari batangiye kugaba ibitero, hari abandi bari bagize ngo bagabe ibitero mu buryo bubiri. Abandi bari baturutse mu misozi yitwa ngo ni za Rubarika, ni muri Rubarika, baturutse ahitwa za Rubarika, mu misozi ya Rubarika Hills, baturukayo ari benshi cyane. Abandi baturuka hepfo za Ruvungi, barashe bararasa aho ngaho, basanga M23 irabiteguye.
ubu none cyitwa amasasu aba masasu izi wazalendo ngo bazikozemo akazi ku buryo rwose ngo abatari bake uzimwe muri wazalendo nyinshi cyane ngahanga ngo ntabwo zigeze zihava ari nzima bakaba hasize ubuzima. Aya makuru agakomeza avuga ko uko byaba kose wazalendo ngo bari gukubita agatoki kandi bakavuga ko ngo bashaka kugira ngo barebe ko bakura M23 hano muri aka gace cyangwa se hano kuri uyu mupaka wa Kamanyora. Ni nako kandi bakomeje kugenda bari forcinga izindi ngabo nyinshi cyane zirimo ndetse na wazalendo hano muri Uvira. Izi wazalendo ndetse n'abafatanya bikorwa babo bakaba ari kwikusanya kugira ngo n'ubundi bakomeze bagabe ibitero hano kuri M23 muri iki gice cyangwa se hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Ariko byose bikaba bikomeje kugenda nyine bibagora bitewe nuko no kuri kote ya M23 nabo bari kurwana byandi twita ngo nuguha kurwana intambara idasanzwe ari kurwana rwose nk'abafite gahunda cyangwa se nk'abari kwiyahura. Nguko uko ibintu bimeze ahanga muri territoire cyangwa se muri Sud Kivu nirwo rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Nanavuga ko rwari urugamba rukomeye cyane, by the way rwari urugamba rukomeye cyane, ariko nyine navuga ko M23 babyitwayemo neza cyane byo ku rwego rwo hejuru. Andi makuru rero dusimbukire n'ubundi tugaruke hano mu mujyi wa Goma. Amakuru dukesha imbone zacu zirano mu mujyi wa Goma aravuga ko n'ubundi hano mu mujyi wa Goma ngo hongeye kurara humvikana amasasu hano, ariko ngo aya masasu akaba ari amabandi yarimo aragerageza kugena n'ubundi akora bya bikorwa byabo byo kwiba. Gusa nkuko amakuru avuga nuko ngo M23 ngo bamwe bagiye babacakira abandi ngo bakabana barashe. Ubu tuvuga rero mu mujyi wa Goma hakaba hari umutuzo ndetse uri ku rwego rwo hejuru, aho ngo M23 ubona ko yakoze akazi kayo nkuko igashinzwe. Andi makuru akava ko ngo mu Bubiligi duhita twinjira mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Twinjira mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru aravuga ko reka nze tuyigaruke kuri iyi nkuru y'Ububiligi. Ni inkuru rero tugiye kugaruka mbere ko tujya mu byiri byinshi cyane. Ngo leta y'Ububiligi yahakanye amakuru avuga ko iki gihugu cyaba giherutse kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakomando bo gufasha ingabo z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23. Ibyaya makuru byaherukaga gutangazwa n'urubuga rwitwa ngo ni Greatrax, ruvuga ko kuwa 17 Werurwe aribwo Ububiligi bwohereje muri Kongo abakomando barenga cyangwa se bagera kuri hagati ya 300 ndetse na 400 ndetse n'ibifaru ndetse bwurumva n'imbunda zabo byose babyohereza hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakomando bivugwa ko baguye cyangwa se indege bagwisha ahantu bita Ikindu ho mu ntara ya Maniema, ngo niho indege yabashize. Byavuzwe ko kandi ko aba basirikare cyangwa se abakomando ngo bari baje no gutoza brigade ya 31 y'ingabo za RDC cyangwa se za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwanaho bikomeye cyangwa se zishinzwe gutabara. Gusa ku munsi w'ejo minisitiri w'intebe muri iki gihugu cy'Ububiligi akaba yarahakanye avuga ko ntabwo abinyuje ku rukuta rwa X yavuze ko nta basirikare bohereje hariya, ngo abariyo ngo ari 6 nabo ngo bafite ibindi bikorwa barimo barakora. Nshaka nahita mpagarikira ahangaha ahubwo tukikomereza n'andi makuru. Bamwe barimo barabihakana, ariko urumva mu by'ukuri uyu we ku munsi w'ejo akaba aragize atya yivamo arabivuze neza, aravuga ati twohereje abakomando hano mu by'ukuri bake bo kugira ibindi bikorwa bakora. Ubwo rero urumva ko mu Bubiligi ibintu ntago byoroshye n'aka na gato. Ibigendanye n'intambara byo ni ibindi mw'abantu mwe. Hanyuma ku murongo wa telefone reka duhite dushyiraho Vincent kugira ngo n'ubundi rwose tubane mu kiganiro. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Komera cyane. Komerane. Already rero ngwamagaye n'ubundi ndi mu kiganiro aho ngira ngo n'ubundi tumanuke
mu makuru mu buryo burambuye. Ni amakuru ngira ngo twinjirane rero muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero birumvikana ko rwose tugiye guhera n'ubundi amakuru tuyahereye sasa ku mirwano muri twahera ku mirwano muri Kivu. Yes, reka twinjire mu mirwano n'ubundi ni nabyo nari navuyemo nibyo nanahoze mvugaho. Imirwano ubundi irakomeje muri Kivu. Aho ukomeje guca ibintu hagati ya M23 ndetse na Wazalendo mu gace bita Katabi. Werekeza ku muhanda ujya bita Kipesi, ni muri teritwari ya Rubero. Aha ni muri teritwari ya Rubero ndabireba, ariko mu kanya gato cyane sinzi ngo isoko y'aya makuru uyikuye Vincent. Isoko y'aya makuru nyikuye kuri bagenzi bacu bari mu bice bya Rubero. Nuko babivuga nyine guherejo hari imirwano yari ihari na n'ubu yahazindukiye. Aho Wazalendo yatatse M23 mu bice bya Katabi. Nyine M23 igagerageza kwirwanaho kuko bivugwa ko ifite abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho by'intambara mu gace bita Katambi. M23 rero bakomeje guhangana n'uyu mutwe w'Abazalendo ufashwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeraho Wazalendo birukanse, ariko mu rukerera ubundi bakaza kongera kugaruka gutera nk'uko ubundi basanzwe babikora ku birindiro bya M23. Ubwo bivuze ngo imirwano imeze nabo za Kipesi. Aha za Kipesi rwose imirwano imeze nabi, bakomeje gushyamirana M23 na Wazalendo. Mu gihe Wazalendo ubona yasimbuye ingabo za Kongo, bo rero barakomeza barwana mu gihe FARDC iba yavuye mu nzira yo kurwana itakibikozwe. Iyi Kipesi rero ku bantu wenda batumva ahantu iherereye, iri ruguru gato cyane na santere ya Rubero. Urimo urerekeza ahantu bita ngo ni werekeza hariya za Butembo, ahitwa za Musienene, ni hafi na za Musienene. Urumva ko rero ubwo aho naho imirwano imeze nabi, gusa gahunda n'ubundi nuko nabo abari hara nabo bagomba kwadivansinga bagakuramo ndetse iyi Butembo bagakomeza bakagera ahantu bita za Beni, bagakomeza mpaka bageze za Kisangani. Ibindi rero nuko bikivugwa yuko ibimenyetso by'indege yarashe ahangaha kare ku kibuga cy'indege bikigaragara. Aho bikigaragara abaturage bakabona ibyarashwe, ibyangijwe. Ariko hari andi makuru avuga yuko M23 nayo yihimuye ikarasi indi ndege yari igiye kugwa ku kibuga cya Kavumu ya FARDC. Yari igiye kugwa ku kibuga cya Kavumu, kandi Kavumu iri kugenzurwa na M23. Hari indege yari igiye kuhagwa ya leta nayo ngo bayirashe. Yahagwaga se ahubwo mu buhe buryo? Yari ishaka kuhagwa mu buhe buryo cyangwa ni ibiri ku mihanda? Ni bya bindi nyine kumwe leta ya Kongo izana indege zije kurasa mu ibyo bice ikaba yagwa ku kibuga cy'indege cyegereye aho. Biravuga yuko rero ndege yashatse kuhagwa bakayirasa, ariko ntabwo turamenya nyirizina niba bayikubise ikagwa cyangwa itaguye. Turacyakurikirana amakuru yose kugira ngo tuyamenye nyirizina, tumenye uko byagenze, aho yari ivuye, yari itwaye iki, kuki yari igiye kuhagwa, M23 kuki yayirashe, byose turacyabikurikirana kugira ngo tubimenye. Yego. Urabizi yuko n'ejo habaye inama mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Ni inama yavuga ku mutekano kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho buri gihugu cyavuga uko kibona ibintu byakwiye kugenda. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bamubajije ibibazo byerekeranye n'uko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier Nduhungira atari iminwa itavuga ko nta ngabo zihari nk'uko batanzwe babisobanura kenshi. Iyo kibazo bakimubaza hafi inshuro 3. Bamubaza niba hari ingabo ziriyo, avuga yuko nta ziriyo, ko igihari ku mipaka y'u Rwanda ari uburyo bw'ubwirinzi bwo kugira ngo u Rwanda rwirinde ibitero bya FDL ndetse n'abandi batekereza kugira nabi u Rwanda baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nduhungire agaragaza uruhare rwa MONUSCO mu guteza ibibazo mu karere k'Iburasirazuba bwa Kongo, aho MONUSCO ikorana na FDL ndetse n'imitwe yitwaje intwaro.
bafatanyije n'igisirikare cya FARDC ariko ahangaha naho umuryango w'abibumbye uza gushinja u Rwanda yuko ngo rufasha M23 kandi ko ngo rwajyanye abasirikare barenga 1/2 cy'abasirikare u Rwanda rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndongere rero yaciye impaka. Ukibaza niba koko bishoboka ko u Rwanda rwakohereza 1/2 cy'abasirikare rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigashoboka. Ibi Nduhungire nyine akaba yabiteye utwatsi avuga yuko abo mu muryango w'abibumbye babikora ibi kubera ruswa babahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bavuga ibitariho. Ibyari bitangajwe n'uwitwa Zeno mu Kongo. Nduhungire rero abiteye utwatsi aravuga ati ibi ni ukubeshya, ibi ni uko uyu muryango ukorana na FDLR ukaba ushinja ibinyoma u Rwanda wabuze aho unyura. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero mu gace ka Ituri nuko igisirikare cya UPDF cyatangaje yuko cyakomeje kugabwaho ibitero na FARDC ifatanyije na CODECO ifatanyije na FDLR ifatanyije n'umutwe bita RAD ndetse na ADF yabaza rero batera UPDF mu gace bita Ware muri segiteri bita Warendu hafi n'agace bita Tataki muri Bugufurupama ya Bethlehem. Yego UPDF rero ikaba yibaza uburyo ifatanyije na FARDC kurwanya imitwe itwaje intwaro ariko ikabirenga igafatanya n'igi mitwe gutera igisirikare cya UPDF. Yego UPDF ikaba itangaza yuko rero izirwanaho kuko ibona ibi bintu bikabije aho imitwe itwaje intwaro ikomeza kugirira n'abo bahema noneho leta ifatikanya nabo. UPDF ivuga yuko ibi ngibi bitazabyihanganira. Ni nabyo biza bikurikira iraswa ry'umukoloneli wo muri UPDF waruherutse kuraswa n'iyi mitwe ya CODECO. Wo muri UPDF. Nyuma y'uko hizwe abarwanyi bagera muri 210 na bangahe ba CODECO nabo byarangiye bahitanye umukoloneli wo muri UPDF. Tukiri n'ubundi mu byerekeranye n'intambara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayibanda Wagner yagiye muri Repubulika ya Afurika y'Epfo nyuma y'uko hazeho umuyobozi w'ingabo za Kongo akajya muri iki gihugu gusinyana amasezerano nabo y'imikoranire mu bya gisirikare. Ejo Kayibanda Wagner n'ubundi ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu yagiriye uruzinduko. Yego. Ibyo batangaza rero bavuga yuko ngo uruzinduko yagiriye ngo rwari rugamije mu gukomeza gutsura umubano n'iki gihugu. Akavuga ko ngo yaragiye kubashimira kubera ko ngo abasirikare babo baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye kurwana ku banyekongo. Ariko umuvugizi wa Perezidansi ya Afurika y'Epfo ntabwo ari uko yabivuze, yavuze ko ari umubano gusa mu byerekeranye n'igisirikare. Ukaba ubona harimo kuvuguruzanya ibyo abantu bavuga ko ari ukubaka imbaraga za gisirikare ko byaba ari byo. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero Minisitiri Kayibanda Wagner yavuze ko ngo ashima Afurika y'Epfo ngo yabahaye ingabo mu butumwa bwa Samidiarc zari zije muri Sadc. Garagaza yuko abanyekongo bazahora babuzirikana. Urwo ruzinduko rero ni uruzinduko nyine n'ubundi rwaje Minisitiri w'ingabo avuyeyo. Urabizi ko uruzinduko basinyanye amasezerano yo gufatanya mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ariko ukabona ari ibintu bikomeje kubaho cyane kuko Wagner arajya muri Afurika y'Epfo, arajya mu Burundi, arajya muri Tanzania, perezida akajya Rwanda n'abandi bakajya mu bice bitandukanye. Ibi nabyo nyine bikaba bigaragazwa nka kimwe mu bimenyetso bikoreshwa na Kongo kugira ngo ishake imbaraga za gisirikare zayifasha mu guhangana na M23. Ikindi ni uko ibi ngibi nyuma bikimara kubaho bahise batangaza ko bongereye umushahara w'abasirikare kandi bagiye gushyira amafaranga ku makonte. None ngo guhera ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu ko abasirikare barahabwa umushahara wabo wikubye kabiri nk'uko bawanduye. Ubu tayari umushahara wamaze kukuba kabiri hano muri FARDC. Guhera ku itariki 28 ku itangazo dukesha Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ya Kongo
bavuze ko batangira gushyira amafaranga ku makonti yabo. aba hano muri Nord Kivu na Sud Kivu siko batari guhembwa kuzamura imishahara n'utwo duke batatubonye ubundi byo bimaze iki? Ndakeka ko bashobora kuba itangazo batanze bagiye kuyakiriraho rimwe kuko bavuze ngo barashyiramo ubunyangamugayo ngo ku buryo ngo bashyiraho itsinda ribikurikirana ko buri musirikare abona amafaranga ye. Bakayahemberwa he? Barayazana kashi, baranyuza muri banki, barafungura amabanki, ubwo biranyura mu zihe nzira, barabicisha mu zihe nzira? Itangazo batanze bavuze ko ngo barayanyuza muri banki z'ubucuruzi. Tukaba twibaza ko yenda muri Nord Kivu bazajya guhemberwa ibeni, muri Sud Kivu bakajya muri Uvira kubera yuko ho amabanki rimwe na rimwe arakora nubwo akunda gufunga. Urabyibuka yuko uyu mushahara wemejwe na perezida uvuga ko buri musirikare muto byibura azahabwa amadolari 500 arengaho gato. Yego turagira ngo tuze rero gukomeza kubikurikirana tumenye niba ibi bavuze koko babishyize mu bikorwa cyangwa no kubivuga gusa mu buryo bwo kubivuga kugira ngo bashore mu ntambara bakurikira amafaranga ariko ntacyo bari kubikoraho. Dunyarukiye mu Bufaransa ubundi bifitanye isano na Kongo ndetse n'u Rwanda. Mu Bufaransa ngo bimeze bite? Umuhanzi wari wateguye igitaramo ariko kigamije guhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuyipfobya. Yego akaba akomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abari bateguye icyo gitaramo rero nyuma y'igitutu gikomeye bashyizweho n'Abanyarwanda bari mu Bufaransa, bashyizweho na leta y'Ubufaransa. Bashyizwe bemera yuko iki gitaramo bakimuye ko cyari cyashyizwe ku itariki 7 kandi ari itariki yagenewe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Bavuga ko bakimuriye ku yindi tariki. Bakimure mu yandi matariki. Ubwo bagishyize ku iyo tariki? Ntabwo bayitangaza ko bavuze ko bakimuriye mu kwezi gutaha. Urabizi yuko perezida w'Uburundi ejobundi nawe yaraherutse gutangaza amagambo akomeye bitabara ikamuvuguruza. Bitabara ikamubwira uti ibyo ubwira Kongo yuko ikwiye kubiganira n'abayirwanya kuki wowe utabikora. Wowe kuki utaganira n'abakurwanya? Evariste Ndayishimiye yarirenga yavuga ko adashobora kugirana umubano ibiganiro na Leta. Avuga yuko badashobora kuganira ko nta gihe na kimwe yagirana umubano nawe. Ibi nyine akaba yabitangaje nyuma y'iri tangazo Leta basohoye. Ariko dukomereze no mu Rwanda. Ahubwo tukaba ariho twahereye. Impamvu nuko twahereye ku miripuko. Imiripuko rero kugira ngo tuyisoze nayo urumva twasoreje mu Burundi twahita tugaruka mu bigerekeranye no kugira ngo iyi miripuko muri Kongo ibe yatora agahenge. Twakomereza ku byatangajwe na Perezida Paul Kagame aho yari amaze kubonana na Perezida wa Senegal Diomaye Faye. Yatangaje ko bagirana ibiganiro bitanga umusaruro baganira ku byerekeranye n'umubano w'u Rwanda ndetse na Senegal. Ariko bagaruka no ku mutekano w'akarere aho bagarutse ku byemezo by'inama y'abaperezida bagize ndetse n'abagize n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho Perezida wa Repubulika yagaragarije mugenzi we wa Senegal ko u Rwanda rukiyemeje gutera inkunga ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya SADC ko impande biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwiye kuba zibyubahiriza kugira akarere kagira amahoro. U Rwanda rwerekana impungenge rufite kuko n'amasezerano ibi byemezo byafashwe na SADC bitubahirizwa uko byagenda. Mu by'ukuri Perezida w'u Rwanda agaragaza ko bagiranye ikiganiro cyiza kandi kibyara umusaruro. Kimwe n'uyu Perezida uko yakije ku rukuta rwa Twitter avuga ko bagiranye ikiganiro cyiza kandi yakishimiye. Yego Twakomeza mu gihugu cya Uganda ariko usana n'ubundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Egera mikoro, ongera wegere mikoro gato. Twakomeza mu gihugu cya Uganda bitari sawa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese twahera kuri iyi nkuru ivuga ko ibintu bitari kugenda neza mu hariya za Katari aho delegation ya M23 yerekeje. Nigeze numva ayo makuru yuko bitewe n'uko Katari yari yashatse nko kuba umuhuza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
yari yafashe icyemezo yuko itumira AFC 23 nayo kugira ngo igire uruhare muri ibi biganiro. Nubwo impande zose yaba u Rwanda rwavuze ko atari ibiganiro bishya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko atari ibiganiro bishya, ariko bakagaruka ko ari ibiganiro bigamije kugira ngo bitere imbaraga ibiganiro bya Nairobi ndetse na Rwanda. Twari twamenye yuko rero delegasiyo ya AFC 23 yatumiwe i Qatar, ariko kugera isaha twari tutaramenya ibisubizo byavuyemo, nuko amakuru adushyikira avuga ko bitagenze neza. Ntago ngo byagenze neza rwose, nanjye niko amakuru ari kugenda ngeraho, kuko ngo n'ubundi barashaka kugira ngo aribo bafata vora, barashaka leta irashaka kugira ngo ariyo ivuga ibyayo, byumvikane ibya M23 bari kwempoza cyangwa se ari kuvuga byo ntabwo byitaweho. Icyo nigeze nkibona ari nayo mpamvu naringiye kuri ibi bya Uganda. Ugeze mbona aho bavuga ko uwo Museveni nawe ashobora kuba yahindukiye nyuma y'uko Ububiligi bugiranye umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bya gisirikare. Ububiligi bukaba bwarategetse Uganda yuko ikwiye kubafasha ngo gutera inkunga igisirikare cya Kongo mu guha cya M23. Ngo ariko bakaba bagira ngo bahere ku banyepolitike ba AFC 23 kubumvisha yuko bakwiye kuva mu bice bafashe bagasubira inyuma. Uyu munsi rero hatangazwa amakuru avuga yuko Colonel Nanga, Joseph Kabila ndetse na Gisekedi bagomba guhurira i Kampala ku butumire bwa Musa. Urabizi ko mu minsi ishize twari twabonye ubutumwa buvuga ko Colonel Nanga ndetse na Joseph Kabila bahuriye muri Uganda, yego, bakaganira ku byerekeranye n'imikoranire yabo hagati bombi. Numva yuko bongeyemo na Gisekedi, birahura rero n'ibyo bitangazwa yuko n'ubundi muri Qatar ibiganiro bitarimo bigenda neza. Birahura, ukabona rero bimwe mu bihugu by'akarere birimo biragenda biruma bihuha, aho usanga ibyo M23 ivuga bimwe babyumva undi munsi ntibabyumve, barabishikira uyu munsi ejo bakongera bikanyura hirya bigahinguka ahandi. Ukibaza rero icyo bagamije niba batabona ko abaturage bahuye n'ingorane zikomeye kandi zikwiye kuba zitorerwa umuti. Kikaba ari ikibazo gikwiye gusuzumwa n'ubushishozi, kandi igihugu kikabitekerezaho. Aha, ni ibintu rero bitameze neza mu by'ukuri. Turaza gukomeza kureba, ariko uko byaba kose icyo namaze kubona ntabwo M23 ntabwo barabivugaho, ntabwo barashyira hanze nk'itangazo ngo banagaragaze yuko hari delegasiyo yagiyeyo. Urumva ni ibintu bisa naho bikimeze nkaho bikiri ibanga, nubwo twe nyine ku mbone zacu tugenda tubikurura, ariko uko byaba kose baraza kutubwira uko biri bugende. Ariko uruhande rwa Kabila rumaze kwemeza yuko rwabonye invitation, ariko leta ntiyari yabyemeza niba izajyaho, ndetse na Colonel Nanga. Uravuga hano i Kampala? Ku Kampala ntabwo nabo bazabyemeza, ariko niba Kabila yabyemeje n'ubundi biraza kurangira n'abandi nabo bavuze yuko batumiwe. Tukiri n'ubundi mu byerekeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku byerekeranye n'umutekano wa Kongo, abadepite bo muri Amerika basabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ubufatanye na FDL. Bavuze ko bagomba kureka gukorana nabo. Babasabye yuko bakwiye kureka gukorana na FDL n'abadepite bo muri Amerika. Icyo kintu se buriya bagishobora? Dutegereje kumva icyo leta ya Kongo bivugaho, kubera yuko abadepite n'abadepite bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga, babisabye Kongo rero yuko igomba guhagarika gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDL. Mu gihe batangaga ibitekerezo bashingiye ku bisobanuro bahabwaga na Depite Colin Jackson, uherutse kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, mu Burundi ndetse na Uganda. Urabizi ko yahuye n'abakuru b'ibihugu by'ibi bihugu byose uko ari bine, bamusobanurira amateka y'umutekano muke mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Depite Jackson rero ageze iwabo yasobanuye ko ari ngombwa ko u Rwanda rugaragaza ikibazo cya FDL ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko n'ubundi rukunda kubigaragaza kenshi.
ko FDR iri hafi y'umupaka w'u Rwanda, ko imaze imyaka myinshi ifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano. Hano rero bagomba yuko ikwiye kureka batana n'uyu mutwe w'iterabwoba. Yego. Nk'uwo bita Joseph Murara, ubwo nabo yavuze ko raporo z'umuryango w'abibumbye zigaragaza neza ko ingabo za FDC zikorana na FDR mu rugamba rihanganyemo n'umutwe wa M23, ko FDR iri ku ruhande rwa leta. Naho Depite Sachar Zimwe yavuze ko nawe abona ko abakorana na FDR bakwiye kubiryozwa kugira ngo Burasirazuba bwa Demokarasi Kongo n'akarere muri rusange bigira agahenge. Yasobanura ko ubutegetsi bwa Kongo rero ko bukwiye kuba butegekwa na Donald Trump, ko bakwiye kubareka Kisekedi akwiye kureka gukorana na FDR kugira ngo ibihugu byo n'aka karere bigire umutekano ndetse n'umudendezo. Hano ndabona inkuru irimo kuvuga ngo M23 ngo urugamba irimo kurwana ngo nurwo kugira ngo irebe ukuntu yakwinjira za Kisangani. Nyamara aha hano muri Warikare bari nuza kureba na Kisangani haracyari kure cyane, harimo ibirometero bikaba hafi muri 400. Ese byashoboka ibyo bintu barimo kubikora bate, dore ko urugamba ahantu nakubwiye rurimo rurabera ahantu bita ngo ni kagace mu kanya nemaze kukagarukaho, ariko reka nkarebe nongere ndebe agace ka Kipese bavugaga. Oya ndavuga Tebero ni hano muri Warikare, ahantu ni hafi ngo n'ibirometero 37 uva ugera Warikare, 35 ugera Warikare centre. Urumva niho urugamba ruri. Urugamba ubu tuvuga hano muri Warikare ruri kubera mu birometero 35 uvuye hano centre ya Warikare, ahantu bita ni Tebero. Ese urugamba ruri mwako gace ariko yavuga yo M23 ishaka kubanza ufata intara ya Copo kugira ngo ibone ikomereze Kisangani. None se kuba M23 yamaze kuboroka uyu muhanda ujya za Kisangani, nibyo abantu cyangwa se basesenguzi ndetse batangiye kugenda bavuga n'abaturage ko ngo yaba yatangije urugamba rwo kujya Kisangani? Nibyo abaturage barimo berekana kubera ko babonye yuko nyifite gahunda yo kujya Copo, bakavuga yuko rero babona ijya gufata Kisangani kuko niyo gahunda bafite, nubwo banyuze n'ibyo bice bashaka kubanza gufata ibice bibanza. Iyo berekeza ariko intara iri imbere cyane igomba kubanza gufatwa nk'uko babivuga ni intara ya Copo, bakabona bakurikira muzungu. Waba bamenye ko cyatsinda se cyakiye idoha rya AS23 bivugwa yuko na Corneille na Bertrand Bisimwa yagiyeyo. Mbo nari uwo nzi nuwagiye ariyoboye ari we Amani Nzenze, kuba Nzenze yaragiyeyo bivuze ngo bya bihano ntago bigeze bibatera ubwoba, na Bertrand Bisimwe irifo kuba yajya rwose nta kibazo. Rero nkuru ndi kubona kuri Jeune Afrique yanditswe imaze inota 12 yanditswe, iravuga yuko nyuma yo kuza Felix Tshisekedi na Paul Kagame ku itariki 18 z'ukwa gatatu utoha Emile Dikatamin Beni Hamad Altani akomeje gahunda yiwe yo gukora ubuhuza, aho yatumiye M23 none delegation yabo yagiye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu, ndetse n'abantu benshi ariko baragiye mu bice bitandukanye. Igice cya mbere cyagezeyo ejo, igice cya kabiri kikaba cyagezeyo none cyo icyagezeyo nicyo kubivuga n'Inzenze kiyoboye. Icyagiye none rero bavuga ko kiyoboye na Bertrand Bisimwa, le président de la AS di branche politique di M23. Bavuga ko ari Bisimwa wagiye kiyoboye icyo gice, ko cyagiyeyo uyu munsi nibwo bahagurutse. Igice cyagiye ejo ari ikindi gice cyagiye none cyagiye ejo, cyagiye kuri 26.
hari cyageze ejo nyine kuri 27 nk'uko Jeune Afrique byandika. Ubwo cyari cyagiye kuri 26 kuko nje nibwo nzi yuko delegation ya mbere yahagurutse yari iyobowe na Nzenze. Noneho indi delegation rero yahagurutse none niyo Jeune Afrique ivuga yuko iyobowe na Bertrand Simo. Urumva rero turaza kwitega ibiraza kuvamo nubwo ibona ko bigenda bihengamira uruhande rumwe ariko turaza kwitega ibivamo. Urumva rero bavuga ko M23 idohana aho bashaka kwinjira muri kugira ngo barebe ko yagira uruhare mu biganiro. Ubwo turaza kumenya se ibiganiro bizatangira ryari, bizabahuza mu buhe buryo, byose turakomeza kubikurikirana kugira ngo abakunzi bacu bagende bamenya ibiri kuba. Urumva ikindi nuko muri Uvira ejo habaye imirwano nari nanahoze bigarukaho muri za Kamanyora. Habaye imirwano ariko mu bice bya Uvira hejuru batari hasi muri Kamanyora. Biravuga yuko ari abantu muri FARDC ndetse no barimo bihuza na AFC 23. Abacu bari kwihuza na AFC 23? Abasirikare bo muri FARDC ndetse no muri Wazalendo. Barimo bishyikiriza AFC 23 kuko abana bafite umutekano mu bice barimo. Yego. Cyo rero nacyo yabakunzi bacu kukimenye biri byiza. Kuko ntabwo twabura kubamenyesha ibiri kuba byose hirya no hino. Yego. Hanyuma ubwo twitega iki rero kuri izi delegation zamaze kuba zerekeza i Katari zigiye mu biganiro? Niki abadukurikiye bagomba kwitega gishoboka kuba cyafatirwayo kikaza gifitiye umumaro n'ubundi M23 AFC? Nitega kuko byari byavuyemo nabyo n'ibyashyizwe mu bikorwa. Aho kwica mbana nuko M23 igiye kurushaho gusobanura ikibazo cyayo. Cyarushaho kumvikana. Ikindi ni itangazo rivuye muri RGB nagira naryo ugezeho. Turyinjiremo naryo. Urabizi nyuma y'uko u Rwanda ruciye umubano n'Ububiligi. U Rwanda ruciye umubano n'Ububiligi. Nyuma y'uko baciye umubano n'Ububiligi, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB narwo rwabujije imiryango itari iya leta. Yari yo mu gihugu na mpuzamahanga, imiryango ishingiye ku myemerere n'imiryango igamije inyungu rusange. Yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda. Bidakwiye kugirana ubufatanye na guverinoma y'Ububiligi n'ibigo biyishamikiyeho. Ababwira ati ntabwo mwemerewe kugirana ubufatanye n'Ububiligi cyangwa ibigo bishamikiye ku Bubiligi. Bishamikiye kuri guverinoma nabyo ntabwo mubyemerewe. Urumva nabyo ni ibintu abantu batari bazi ariko kubimenya nabo bakwiye kubimenya. Kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazagira ukora amakosa kandi yabibwiwe. Cyaba ari cyiza nabyo kujya tubimenyesha abanyarwanda bakamenya uko igihugu kimeze, ingamba cyafashe ndetse n'abaturage ibyo bakwiye kubahiriza bakabimenya mbere z'igihe. Yego. Urumva ntabwo igihugu cyaba cyatuye umubano n'ikindi gihugu bakomeze bakorane mu yindi miryango itandukanye. Rero itangazo RGB yasohoye ejo naryo twagira tugeze ku bakunzi bacu bamenye ibikubiyemo n'ibyo bakwiye gukora n'ibyo bakwiye kwirinda. Yes, Vincent, dusoza hano mu mujyi wa Goma ni ahantu bivuga ko ngo hari havugwa amasasu. Ese ayo masasu waba wayumvishe? Agana mu mujyi wa Goma, mu nkengero z'umujyi wa Goma. Amasasu twayumvishe ariko make, dukeka ko ari amabandi. Ni amabandi n'ubundi. Ko amabandi yaba yararimo agerageza kwiba bakayafata. Alright, ubwo rero ntekereza ko buriya twakureka rwose niba nta yandi makuru ufite, ubwo tukaza ufite mashya tukaza kugaruka n'andi makuru mashya ari buze kubagezwa mu masaha ari imbere. Nibyo rwose twaza gukomeza mu yandi masaha byaba ari byiza nabyo. Alright.
Yes, nguko rero yari Vincent mu by'ukuri twavuganaga cyangwa se twabafatekanyaga kubagezaho amakuru yo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Gusa rero nkuko yarabikomojeho urugamba rukaba rukomeje kuba urugamba ndetse rukaba ari n'urugamba rukomeye hano muri Sud Kivu, hano muri Sud Kivu rwose naho mbona imirwano yamaze kuba itangira. Ikaza rero ari imirwano yiyongereye ku mirwano iri kubera hano muri Warikare, ndetse iyi mirwano ngo ikaba imaze kugwamo abazarendo batari bake, aho M23 basizoye bari kurasa n'ubundi berekeza hano muri iki gice cyangwa se hano muri za Kisangani. Imihanda rero bamaze kuba bawufunga, gusa ariko urumva ko ntago baragera kure, baracyari hafi. Niba bari kiri hano ahantu bita ngo ni za Tebero, ni mu birometero 35 uva hano kuri centre ya Warikare, ntabwo ari kure cyane. Bivuze rero ngo FARDC n'ubundi baracyari ahantu bita Mubi, niho force zabo ziri, niho bahanganiye, mo hagati aho ngo nimwo bahanganiye. Mugero hano Mubi murabyibuka ko nababwiye ko hari ikibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege rero cya Mubi kikaba ari ikibuga bita ngo ni Kirambo. Iki kibuga rero cya Kirambo kikaba ari ikibuga nacyo ni Aerodrome iri hano muri Mubi. Iyi rero irimo iragenzurwa n'ubundi n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Nizo rero mu by'ukuri niho n'ubundi bari kugenda baguturutsa ibikoresho bimwe na bimwe biri kubashyitsa cyangwa se iri kubageza ku rugamba. Andi makuru mu buryo burambuye tugiye kuyatohoza, tuze kubageza amakuru ari buze ko ari update mu buryo burambuye mu masaha ari imbere. Mukomeze munogerwa na gahunda za Eugene Official. Ngushimire cyane wakanze kuri subscribe ndetse ukanda no kunzogera ku buryo iyo dushyizo ikiganiro cyangwa se inkuru nawe uyibona mu imbere. Mukomeze rero munogerwa na gahunda zacu, turabakunda cyane. Like ndetse na share ntimubyibagirwe. Ciao ciao.